Hong Kong, inkongi y'umuriro yibasiye amagorofa 7 yahitanye benshi abandi baburirwa irengero. Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ni kakanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho. Aya ni amakuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangaza makuru bitandukanye. Reka twanzikire muri Hong Kong. Ni inkuru nari maze kugarukaho nkubwira yuko nibura abantu 55 bahitanywe n'inkongi y'umuriro ikabije yibasiye amazu maremare, abandi barenga 270 ntibaraboneka. Inkongi y'umuriro yibasiriye amagorofa 7 ku munani yubatswe mu karere ka Taipo. Umuriro wazimijwe murane amagorofa ubwo iyi nkuru yandikwaga na BBC mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, kandi ngo abayobozi bizeye kuzimya uwo muriro usigaye nimugoroba. Mu gihe umuriro uri kugenda ugabanyuka, ibibazo biri kwibazwa n'uburyo umuriro watangiye ndetse n'umuntu ugomba kubiryozwa. Abayobozi batatu b'amasosiyete y'ubwubatsi batawe muri yombi bakekwaho ubwicanyi bufitanye isano n'ibikoresho byaka birimo n'amabati ya plastike yakoreshejwe. Ibi bishobora kuba byaratumye umuriro ukwira vuba. Uyu muriro washyizwe mu cyiciro cya 5, urwego rukomeye kurusha izindi muri Hong Kong mu bijyanye n'inkongi z'umuriro.